ایوار باش کردستان ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا هم بخیر هاتن برنامه دنگی دیاسپورای تماشاوانین هجا پشتی دمک دریج ام دیسا به برنامه نو یا دنگی دیاسپورا به ورنه وکند زانن ام ده برنامه دنگی دیاسپورای ده کرد و کردستانیین لدروی کردستانی لدیاسپورای لولاتین جدا لهاویردور جهانی دجین دکن میوانه چارپل مدیا ام بوان رل لسر کار و خباتوان دوزو هلوستوان رنگ کدو جیانوان صحبت دکن و بوره بارو دکن هون جی هر بجین که هون ما بتنه ناهلن و هر بمرنه مالاوه آوابه تماشاوانین هجا ایشب سه میوانین من هنه و مجاره ما کووارین کردینه کوواره که کردیه دیروکا کووار روزنامه و وشانین پریودیک لأوروبا دچنزی هفته سال بری لکووارا بربانگه کم ایشب جخواره کریه مجاره دنگ دیاسپورای 40 سال بری لسویدی درچو کووارا بربانگه وک ارگانا فدراسیونا کوملین کردستانی لسویدی 40 سال بری سالک پشتی دامزراندنا فدراسیونه دی تیرماها 1982 ده دست به جیانا وشانه کریه دی درجایی سالان ده دی کووارا بربانگه ده به دهان کس دی ردکسیونه ده جی گرتنه کووار بگرانی کرمانجی درکتیه ده هندمان ده دوکا کرمانجی و سورانی وک هف درکتنه نویسین بکردکی زازاکی جی ده هن هجمارن کوواره ده جی گرتیه تماشاوانین هجا از به آگهداریان لسر کووارا بربانگه آخفتنه دریج نکم هرسی میوانین من جی ده کووارا بربانگه ده بسالان خبتینه و تیرا خواه آگهداری بدن ما و پرسین من و پرسین و تماشاوانان ببرسوینن بله تماشاوانین هجا مگوت جیانا وشانی یا بربانگه نزی 30 سالان دوم کریه دناوی 30 سالی ده از باورم زیده 24 کس برپرسیاری یعنی شف ردکتوریا بربانگه کرنه بدهان کس دمین جدا جدا اندامین ردکسیونه بونه بسدان کسان جبو بربانگه نویساندنه لوما جی جمره گلک زحمت بو که ام دناو و دریایا کسین کتکار ده دسه کسان وک میوان هل بجیرن سه کس جوان همو کتکاران ایشف میوانه منه از میوانه خواه بدم ناس کرن برز رشو زیلان برز اشرف اوکوموش برز فارس مدنی مارسل برز رشو زیلان جسال 87 تا 88 برپرسه بربانگه بویه او هم د دامزراندنا فدراسیون ده او هم جی د کارو خباتیم بربانگه ده رو لکه خویا گرینگ هیا او هر وها ویج سالین دسپیکه ده هن پریودان ده برپرسیاریا ردکسونیه بربانگه کریه برز اشرف کموش روزنامه وانه در روزنامه هری مزن یا سوید داگنسنی هتر در نویسکاره او سالین دسپیکه 82 تا 83 برپرسه بربانگه بویه و یک جدا مزرنره کوواره و برپرسه یکم یک کوواره برز فارس مدنی مارسل روزنامه وانه هم دمک برپرسیاریا کوواره کریه و هم جی لسر دیروکا فدراسیونا کوملین کردستانی و کووارا و بربانگه پرتوکک جه 676 روپلان به اباتا آچار آماده کریه ما همو خواندو هما بیجه جبر کر او بخواه جسالین نوتونه حتی 2004 برپرسیاریا بربانگه کریه جخوا اگهداریه لسر بربانگه که من جواره بحث کرجی من جبرتو که فارس گرتیه بله هون هر سی جی یکو بخیر هاتن بخوشی هاتن سرچاوان
و گلک سپاس که و ایشف ایرو وی هاوینه دکاری بو ببین میوانه برنامه دنگ دیاسپورا هندیسا بخیر و خوشی هاتن. بله از به که فارس دست پی بکم فارس مدنی مارسل دسته ده گلک آگاهداری و ماتریال ین تبخوا جواندیه هنه جخوا پرتوکات دیروکا بربانگی و فدراسیونیه تلسر بربانگی لکولینکه کور و هور کریه تو دکاری قلا انجام لکولین خو بکی و پروفیلا بربانگی هنکی راخی برچاوا جبو تماشوانین ما دنگه تگرتی که فارس var baş, mora. İşte maşallah anarşiye var baş. Bere dest bevitim, bazen van eval u kesin ki derbangi da, ke devan dervaskiye, sevan şapune, onua rahmet kine nava medanine, van iyi bine, o navi vanci misada kekre şo kekeşten, beji. Yek jwan seyda cigerhune, Kanada Kurdoye, Nurettin Zazaye, Osman Sabriye, Mehmet Bekir'e, Mehmet Üzül'e, Reşit Simoye, Keyo Cegerkü'yle, Mallebari Poşkaya'ya, Adil Gürses Abdoye, Mahmud Ale, Mustafa Gazi'ye, Şergo Bekese, Ali Tayfun, Haseni Gram, Bizdadatüs Ewe, Hamid Kılıç Aslan'e, Doktor Juan Hakkı'ya, Cevher Namık'a, Kerim Hüsami'ye, Cemal Nebez'e, Ruken Müsko'ya, Şerafettin Elçi'ye, Abdülmelik Fırat'e, Abdülrezzak Feyli'ye, Arjer Ali'ye, Gülsün Belge Belengaz'e, Kemal Mazar'e, Mahmud Baksi'ye, Orhan Kotan'e, Seyda Keleş'e, Vezir Eşro'ya, Fahrettin Gergi'ye, Nadir Nadiro'da, Yılmaz Bakaç'e, Zübeyir Hassen'e, Mehmet Kayasıl Aslan'e, Okan Ehsan Biçimli'ye, ve Elhamdiyen Lübidi. Berbank 1982'de veya Temmuz'da der ki Tecmuriyet'te çağrıda mebişte damazalda federasyonu. Dve deme da kovar kebap seranser bir Kürdi ciyare ki permazın bahsi yapıda. Cara yakken Kürdi çarpıçay Kürdistan'ı Suriye'de behavra bisse de evka zarava bejim. Kurmancı, Zazaki, Sorani, kovar ki derkir. Ev piroka rojdamagere Kürdi da edin yekken. Xeyli bir Kürdiş kuberi derneketi. Khasiye zalim li Paris'e 1978'da kendal megabe fandikar diye heşt hezbar azadi yapstiye. Seranser bir kurmancı. Medya Partavi azadi evzi periyodike çarpıçay Kürdistan'ı okse zarava derketiye. O çarpıçay Kürdistan'ı nefskare Kürdistan'ı çarpıçay خیلی سوویت بره و لبنان جدیدن ساندنه کوبر هر چقدر اوتی ارگان فدراسیون جیبیه چالاکون خواتي دفچا بینه جید شتیدنه اجتداتی چاپ کرد قوات این هر اوتی بابت نوستداتی وشانده و اکثر زمان دیروک ویژه شیعی سیاست چام نیچه yani Berbank bitiramı kovaran ki gelenperi, komeleti, siyasi, kültürü o niçeyi geçiyor.
بربا هر چقدر به جاره که در کتیه جی یعنی اصلا پلاناویه جیه لیکن جاری ساله دا 12 اجبار در نکتیه گورا کلیه جی سال 1999 دا اجبار 12 دست پیکره می دو جاره که در کبه و دوی ساله دا فدراسیون مالپر بکریه بشه جی بشه بربان گیریه و مالپر فدراسیون و در اجبار 150 دا خیلی وان بارابه کرمجی جده سویدی جی و پیوک سویدی 12 روپل هر مدک کرده در چاپخانه فرفات از دوکس ماختی ستوکل میاتی چاپ کرن پشتی دی آپک سرانوتی دا دست بکنه میاتی چاپ کرن کنه که اجبار ایوی سالا نیسته ده هزار نیسته دی نوکی ششا دا یا آلمانیا آتی چاپ کرن حتی اجبارا پنجی تبه برگوی 24 روپل در کتیه سورانی جوی دمه دسته که حتی اجبارا پنجی بلاتینی آتی میسازه کنه بلاتینی نفس سورانی تکن عربی لاتینی و بلاتینی آتی میسازه فرمات بربان جا آفیرایه دست پیکه دا حتی سال نوکی چارا دا ایزا فرمات دیگر بکن آتری و گاوه جا آتری اجبارا نوکی سه بربان روی فرمات آتی دست کرده دوی دا جیانی امپیجیانی 8 روپل کرمانجی بیه 8 روپل سورانی بیه و نوارا کمانجی هم همه کرد بیه همون سر هر بربان سر بسی 6 اجمار در کتنه که جوان 2 اجمار تایبت کن و سروان رقم ناتی نقصان کن یک جه سالدگرها مناسبت اکنین هزارتن 19 گلان 1992 پارلمنت اواشیر کردستان چاپیه به تمامی کرمانجیه و 30 روپله یا دویم جه دیگرون آزار و لیسر نوک هشتی ده به مناسبت الزارتن پارلمنت و سوید چاپیه و کرمانجی سورانیه 28 روپله توی اجمار ایدان آسادو بیتونه وان نامزد کرد توی پارتی سوید دا جی گفتنه و دوان پارتی و نامزدی پارلمنت و شهرداری و مجلس ولایتینه در وایوان به دستشان کرد که اجمار 5 84 1 66 7 87 اوش اجمار تایبت کرد اجمار 5 84 مثل جگرکوی 1 86 مثل کاناد کردو و 5000 مثل 88 مثل اسماعیل بشیچیه اجمار 105 1000 مثل 70 دو جاره آتیه چاپ کرد یک ناتیه بلاف کرد یا دنی آتیه ایما کرد یعنی و سانسور دالیه سر آدنی ایتسا جاره بیان چاپ ده او آتیه او کرد و شانده بلاف کرد لازم یاجی بیشم سال 85 دا اجبار 8 در نکتیه لیولک در کتی آتی نشانده یعنی بسره بیشم 12 اجمار جی به هم را در کتیه نه باز 136 اجمار دا 12 اجمار دو رقم سر آتی نشانده و همون سر باز که برای همون سر هست 5504 روپل همون 736 اجمار هم بکنه جوان 3128 روپل به کرمانجی 1934 روپل به سورانی 124 روپل به دمزازاتی دملی 318 روپل به سویدیه هر واش 116 روپل به سورانیه لایه که نزدیک بر بسیار پاری در بان که آباد جانشته پرامنه دوام کنید باشه.
دست پیکر اتفاقش که وقت دست پیکریه دربار دست کتیه حتی دویه وی داوی سراغ فدراسیون کنه سراغ فدراسیون سالی اینجا و ایا حکومش برای رمضان که اشکش کنتا کارگر بیه وان بیشتر و وان داویزی که ایزو سالی اینجا شرافتی جوری هارون علی اصلی اشرف حکومش که از باید اشرف حکومش که بسیار دربانده که چهار کسی نمیشه کنیه دارن یه داره کاملا سنال سیاست داره استدایه و درسته چهار درسته مجال کلیسان باکوره برای آزادی دلخواهده خوب آوازداری و اشرف سربیتیه و دوار استدایی هر یک گراداسیون را جیستن دیه برای که یعنی که گل و احمد تدریج دلخواهده سالی اینجا ویسی زیدانی و اولیجه آزادی شرفان جزیری رحمت ایزی آرایشگاری هارون علی آشتی باشد جلال زیتیکه و اشرف آخونیجی سربخیه آباتنا فدراسیونشی یک دنه سرهزن اوکیه کنسسترس سیاسی بیه حتی مثلا هسته ششه وقتی دربار بیه اشتر واقع دوات یه سجل دیابادی اصلا شوا دمکریه مشکلی در دوره اوکی گذاشتن اوکی انجام کنتا کارگر در بانک دیگه دار در سیاروی آتی دستشان کرد یعنی استقلال کریه یعنی دو کس بسیار در بانک کنعطا بکنه یعنی دو احترامی یعنی باره همه دل در بانک رژیمه و سراک فدراسیون سراک فدراسیون و تمایل سلطان آباتی آتی اجازه یه در بسیار و شد علاقه در بانک اشتان تشکل کشتاری که ده همه نکنه که ده باطول بیانه باطول بیانه وزیات وزاباز بیانه و در اصل خود redaktion دربان یا چقدر کرمانجی رزدانی سورانی یعنی redaktion بخش دو دشته آتی کرد redaktion که آتی دستشان کرد آلیسی کرمانجی آلیسی سورانیه اول سوران ادراسی جمشید حیدری جمشید رشید خبات عارف دارا رشید دیلان درسین آسیر آباتی حمید سعید حسن حمید جایری مرزا پیلی قاسم حرمانی دانا در گلی که روانه دیگه یعنی دوران نتریک سبی تنجی کس بیشتر تشکل کنستانی که نمی سیستان بود تنجی کس سبی سیستان نارا بود ماجی بیشتر که دسته که لوت نازنده بکنه اشرف حکومش و دکتر یکتنه از اون رسد هشته سیه در و کندن کنتر کارده دسته درگان دیگه اجمال یک ادبه اینجا سال از اون رسد هشته چهاره در و کندن کنتر کارده دسته درگان دیگه اجمال یک هشت ایلامی تامین سال از اون رسد هشته تینجا در و کندن کنتر کارده دسته درگان دیگه اجمال یک دو آمد سال از اون رسد هشته تینجا در اجمال سه ده سال از اون رسد هشته شه در اجمال یک دو و کندن کنتر کارده در بسیاری و جازان رسد روکی یکی ده اجمال هفته چار هفته هشت سالتی درگان یکیه بله جلالتی سال هشته ششه در سبات فدراسیون در سه گشتی درگان گیریه دو ساله دا مهد تایید رداکتور دربان گیتی اجمال سه چار بله سال از هم رسید هفته ششه در کندن و کنتا کارده رداکتور دربان گیتیه او دوسته سبات انتره که یا دیازار و رسید هفته در کندن و کنتا کارده هفته و یک فارس هفته و هشت خلاص باید یک سراک فدراسیون در سه گشتی دربان گیتیه رشو زیلان سال 1987 شرط رداکتور دربان گیری اجمال 37 معمول دوازی سال 1987 در کندن کنترل کارده تاکسی دربان گیری اجمال 48 تیجی دارا رشید سال 1980 در نوکی در شرط رداکتور دربان اجمال 36 بله
Tek fares dengê te pir kêm tê ha. Dengê te pir kêm tê tu xwe nêzî kompîterê bike baş dibe û em karin tu ri berdewam bikin. Dengê te pir hindik tê û deng jî ne zelal e. Dengê te pir hêdî tê tek faris. Em dixwazî ka em mêvanê din ez pirseke ji wan jî bikim û em dîsal te vegerin ka belkî deng çê bibe di wê navê re. Ez ji kek Eşref û kek Reşwezîlan pirs bikim. Hûn 40 sal şûn de dema ku vegerin sala 1982 dema berbang hat weşandin. Hûn dikarin hestên xwe yên wê demê bi me re parve bikin û her wiha niha piştî 40 salî bi tecrübeyên xwe yên îroyîn wê demê binirxînin ji me re. Kek Eşref destpêkê çawa bû? Belê. Beriya dest pê bikim ez dixwazim gelek spasî kek faris bikim. Em vê bernameyê bi xêra wî dikin kitêba kek faris li vê derê ji wan me jî heye. ji bo temaşevanê we şanî didim. Rûpelê berbangê de rismê 200 kesa dît, 200 nivîskarê berbangê û nêzîkî 45 kes jî berpirsyarê berbangê ne. Belê. Rismê wan jî têda heye. Min wextê min li wan risma mêze kir hinarek hat bîra min. Dibînin hinara min? Belê. Belê. Di hinareyekî de bi hezaran dendik hene. Her dendikek partiyek, komeleyek, ronakbîrek, akademisyenek temsîl dike. Hemû dendik bi hevdû re ne, lê tu dendik bi yê din ve girêdayî nîne. Hemû dendik li kêleka hevdû ne, lê her dendik bi serê xwe ye. Di nav hevdû de her cûre rexne û şerê hevdûyê siyasî dikin, lê geva ku ji derve ve êrîşek were hemû vedikişin nav qalikê xwe û wekî hinarekê hereket dikin. Ji ber ku baş dizanin bê ku tu hinarê hemê birîndar bikî, tu nikarî dendikekî wê tenê birîndar bikî. Wan roja tîne bîra min kitêba faris. Wextê em ez ser navê xwe dikarim bipeyvim. Wextê ez nû hatibûm Swêd, çend sal berê wî ez hatibûm Swêd. Min li welat li Diyarbekir zanibû ku Kurd li çar welata dijîn. Lê Kurdê ku li welatê din dijîn min qet nedîtibû bi çavê xwe. Min li vê derwan dît. Me li Swêdê rojekî li ber sefareta Iraqê mitîng dikir, rojekî li ber sefareta Tirkiyê, rojekî li ber sefareta Îranê. Me di semînera da, di komelaya da, di mitînga da hevdû nas kir. Wan roja wextê ez wan roja difikirim ew refleksa welatparêziyê ez bawerim bi mana Kurdistanî bûnê wan roja di min de çêbû.
بله ji dervayê vêya ez dîsa dixwazim vegerim yani berbang yek ji van platforma bû federasyon bixwe yek ji van platform ez dîsa dixwazim vegerim kitêbakek faris di kitêbê de ji dervayê kovarê hinek dokumentê tarîxî hene mesela di sê tiştan pir bala me kişand di armanca berbangê de divê penaberê mafê penaberê Kurda li Swêd diparêze lê bi taybetî ê karkera yani pir xweş tê fehemkirin ku ku vê armanca berbangê nivisandine sosyalîstin hani sosyalistin yani Marksist Leninistin bi rastî lê em bêjin sosyalîst di prensîbê redaksiyonê de dibêje berbang li hember faşîzmê ye, milîtarîzmê ye, emperyalîzmê ye, siyonîzmê ye lê behsa antisemitîzmê nake. Behsa siyonîzmê dike lê behsa antisemitîzmê nake. û di xalekê de jî pir vekirî wiha dibêje. Ez pir şaşmam bi rastî lê 40 sal berê bû vê ya. Divê berbang dijminantiya welatên sosyalîst nake, dostaniya wan dike. Welatê sosyalîst ez bawerim wê çavrê Sovyet û welatê ku bi Sovyet vegirê dayî bûn. Yani ev tişt jî hene. Mesela xeberekî kek faris nivisandiye de baş awela min nivisandiye walî vê de hejmara sisiya da divê Tirkiye ji Swêdê di kesa dixwaze. Min vîya nizanbû. Min wisa zanibû ku Swêd Tirkiye ji Swêdê ticarî kesî nexwestiye. Anha hê nû dixwazin. Mekî berê jî bûye. Berê. Yani tiştê ku meriv ji kitêbakek faris hîn bibe û zewq bigire pirin. Belê. Kek reşo em aynı pirsêj te jî bikin 40 sal şûn de vegerin sala destpêka ku berbang hat weşandin heştê û dî wan de hestên te çawaye çawane û niha piştî 40 sal şûn de tecrübeyên îrojîn dikarî wê demê binirxîne ji me re. Çawa bûn destpêkê? Berê helbet ciyê serfiraziyê ku em Kurdên Swêdê piştî çendîn sal teq û req û sergêjî hevdû acizkirinê gihane noxtayekê divê em bi kêmanî di warê demokratîk de di platformeke demokratîk de hevkariyekê bikin. Ev ê wek federasyon formek wergirt û bi rastî federasyon hingê bû platformeke demokratîk ji bo hemû Kurdan ji ber ku hemû Kurdên ku li Swêdê hebûn Kurdên çep û rast û nizamçî û filan bêvan hemû têda bûn û bi rastî heta ciyekî jî hemûyan jî hurmet bi bîr û baweriyên hevdû nîşan didan û gelekî bi hezer gelekî bi dîqet kar dikirin da ku hevdû aciz nekin û ev yekîtiya ku çêbûye di nav Kurdan da bibe nimûneyek ji bo Kurdên dî ên li Ewropayê. û rastî ji wisa bû ji ber ku li welatên din jî dest pêkirin gotin ma em jî nikarin wek Swêdê tiştekî çêbikin ku hemû Kurd têda bin bêyî ku ferq û cudayî hebe bêyî ku bibêjin eva Kurdê filan parçeyê bêvan parçeyê ji filan dînî ye bêvan dînî ye yan jî filan siyasetê bêvan siyasetê. Xebatên wisa çêbûn lê mixabin hingî ku siyaset pêş de çû tu jahî tu jî kete navbera
گروپên siyasî û hevalên me siyasî me Kurdan û em ji hevdû gelekî dûr ketin û wekû ku îro em ewkin ji hev dûr ketine parça parça ne. Niha li Swêdê çendîn federasyon hene û çendîn komele hene û tu komeleyek tu dezgehek nîne ku bikarbe li ser navê hemû Kurdan biaxive. Ev birîneke me ye kûr e Deca ez wekû şexs ji gelekî ewkim değişim neb dilê min e xwazî wisa nebiya lê eva êdî realîte divê mirov qebûl bike. Ji vir ez dixwazim piçekî vegerim salên berê. Federasyona Swêdê bi taybetî piştî çêbûna hevkariyekê di navbera sê siyasetên Kurdistana Bakur wekû bi nav dikirin DDQD, Rûya Azadiyê û Hukûqê. Ev her sek gihîştin hev bi navê UDG deklarasyonek jî derxistin û rê piçekî vebû ku bikaribin em bêjin mesela danîna federasyonê da bi hev re bixebitin. Lê wisa hêsanî nebû. Gelekî zehmet bû, zehmetiyên gelekî mezin derketin û berî her tiştî ji aliyê bîr û baweriyên siyasî ve ferqeke zêde di navbera Rêya Azadiyê û DDQD de tune bû. Ez bi xwe heta niha jî baş fêm nakim ku çi ferq hebû di navbera her dukan de. Hinek bihane derdixîn dibêjin nizanim üretim biçimi feodal e, nizanim yarî feodal e û nizanim çi jehir. Feodal e çi yarî feodal be çi be proleter be çi be yani. Evana nabin sebebên ku mirov ji hev dûr bikeve partiyên cuda cuda dayne. Hekî rewşa me gelekî cuda bû. Ez bi xwe divê bibêjim ez wê çaxê berpirsyarê Hukûqê bûm, nûnerê wayê dervayê welêt bûm. û ez zêdetir li paş perdê bûm gava ku me civîn çê dikirin me digot ku divê em hewl bidin ku bi awayekî yekîtiyek çê bibe di nav me Kurdan da. Lê em tu cara xwe nedin perçiqandinê. Nekevin bin heqaret û em bêjin kêmxistinên grupên siyasî yan jî şexsan û tiştî wisa. Gelekî zehmet bû ji ber ku mixabin hezar yek mixabin wê çaxê her du siyaset jî bi awakî gelekî tûj li hember Hukûqê bûn. Çima ji ber ku Hukûqê ji damezrandina qiyada muwaqet heta salên piştî heştê jî alîkariya qiyada muwaqet kir. Pişta wê digirt ji aliyê siyasî de siyaseta wê rast didît û xwe ji dostaniya wan dûr nedixist. Lê tu cara ez wek kesekî ku pir di nêzik de di nav kar de bû, di nav şol de bûm, tu cara nebûye xulamên qiyada muwaqet û nizamçi her çi qasî mixabin biraderên me siyasî em gelek cara wisa îtham dikirin. Îja ji ber hindê gelek cara em bêjin berî civînan biraderên ji van grupên cuda civîn çê dikirin û plan û filan bêva em çawa bikin ku Hukûqê bi vî awayî li derve bêlin ya ji wiha bêşin ya ji wiha tişmiştî wisa hebûn ku ez qet naxwazim behsa va tişta bikim. Lê ez gelekî kêfxweşim ku em li cihekî gihîştin hev û me dikarîbû em vê federasyonê daynin. Gava ku tu paşxana vî tiştî nizanibî, bakurim da vî tiştî nizanibî, bi rastî tu dikarî bêje çi ye sê çar pênc Kurd her yek ji grupekê nizamçî gihîştî hev ew kine. Lê bi rastî ne wisa ne. Gelek ked heye têde, gelek em bêjin ji hev fêmkirin heye, gelek saziş heye, kompromîs heye û ev bi ser ketiye. Helbet cihê ku em pê gelekî diêşan ew bû ku bingeh li ser van her sê grupan hatibû avakirine. Yani Hukûq bû, Rêya Azadiyê bû, DDQD bû. Biraderên ala rizgarî li derve bûn.
و برادرین دن گروپین جدا جدا قاوا ماوا نظامچی فلان بیوان اونا در بابن اوجی اجبر ام بیشن حچی قاوا مثلا اوکی بو ماویستی بو مثلا سوویت و نظامچی نهاگا وادن که اشرف باسکر نابکو امن دیجی سوویت بن یا جوالاتن سوسیالیست بن تشمشتی وزام yani gavakum مرو الفاندن هرم مرو براستی دیدی کنه از به خود بجم یا ما دو وقت خدا چکریه یعنی چما ما ام کتنا گرمولا که وها ما هفدو ایشاندیه کریه بجا نورماله گاوا کو تو گروپ اکیل در و بهلی هلبته تشخله در که و فلان به بیوان به تشتی کنه ها تبیرامن دواره آلا رزگاریه دا problem هبون هندک اولین ما دخواستن تکونه هندک دخواستن نکونه و هر دو هوالین میدی یعنی özgürlük و دقیقه فلان بیبان زیده ندل خواز بون حتی ایتام هبون که از نخوازم بحثوات شتا بکن به هر حال گیها نقطه که فدراسیون حتانینه گیها نقطه که کو بیجم بریاره کات داین کو کوورک در که بنابه برباد از نها گلکی پی سربلندم کو دبکو به بیرا که اشرف در جوینا کو مدکر ابناوی کووری تثبیت بکن من پیش نهار کرن مگو بلا بربانک هندک حوالی من رابون گوتن ابا اسلامیت و بری بانگو خوشترین ناول به دنیا والا حیران نو سنه یعنی جانا پیشین دو کردی دا بربانک وقته که چی وقته شفاقه یعنی تاریبون روناهی دست بیده که فکرم مروف ام بیشن ود به فلانه بیوانه براستی حتانی که 3-4-5 مناقشه نوسا ویالی چه بو باشه برادر رازی بون که بناوی بربانک درکه بشتی که وقت بربانک درکه چی دیسه افگلی گازنین ها هبون باور دکم هنه که بحثا بی تشتی کرد جوین اندا یعنی تنویسار اندا او باشنایی برام لی براستی معنی بربانک معنی که گلک خوشه حتی رومانه که رحمتی عربی شمویه بنابه بربانک رومانه که گلکی بده ایجا خباتا ام بیجن در خستنا بربانگی دا تشغله هبون او ام بیجن تشتکی دیه بمرو با آواکی تایبتی بحثاوان تشتان بکن از باور دکم ام افکسین که 30-45 سال دنا وان پرسکریکان دا مزم بونا کتنه و در کتنه فلان کرنه بیوان کرنه ایرو گاوا که ام الوات شتادن هرن هلوت دیگلک تشتان دا ام خوش هرمزار دوینن برکو ما غلطین خوفهم کریه و گلک تشتان دا هلوت ام سرفرازن سربلندن جبرکو کم زیده دواره که دا سرکتیه کرد حتی جیه کی یک بون یکیتی یک بودنا برای کردان دا و برونایی یک جبو گله کردن اروپای از این حال ور ببرم و پاشه اگر مجال هبه بله کک اشرف کک فارس بخابن جخته کتیه پروبلم ده میکروفون و دنگ ده هی ما دنگی باش دنگی باش ندهات هناك بروبلمات تكنيكية هي ام بوا هرديا بردوام دكن د برسامن كك اشرف درولا هون عندنا فدراسيون ده ودن ذكرنا كردين هر چار آلية كردستاني حتى كردين لدربي كردستان دجين از باورم كوارا بربانگي رولك خواليست لگور و يعني ما بستمن لگور و رولك چاواليست كوارا بربانگي 40 سال بري دما كدركت كك اشرف ودورجيس خوازم نرني كك رشوجي للسيرفي از خوازم كك رشوجي بتايبتي سپاس بکم جبرکو که رشو گره وره بیراوی بر پرسیار زمان بربانگی بوجی نه تنه وقتی که جروجا سری بایانی نه که از خوازم بجم او خلطی
منی زمان کسی دنی زمان حمید بوی معنی نابجب يعني يعني باقي والله ما قالك تشتكوا از باقي والله ما شو تخاف ببوري كيك اشرف كيك فارس دنجتا تيما وخوشي بله نوها دنجتا تشي بوت بخير هاتي ديسا باشه از قالك كرت ببرم بله كيك اشرف وكي من بري بعسكر كردي كردستان عراق كردستان ايران كردستان سوريا من الفيدر بخون عسكر بله و هم جعالي زمان و هم جعالي كلتر و هم جعالي سياسة و هم جهدو جلك تشتا هم بون جواكي كردي تركيا جياري ما بداف بحث سوسياليزم وماركسيزم ولانيزم دكر لي دلي خدا ام كرد بون كردستاني بون او شد بجن انسترومنت كي بو جبوما او وساتي بيرامن يعني او كردي تياما وان ایدئولوژی سیاسی گرانتر داجوت یانا امین نکاربونا بگیجن هف يعني وقتی که صدام تشتكي دقر لكردستان العراقي امتبه برد مشيان او سلوغان وان روجا هي دبيرا من دنها صدام فاشيست مرداره ام بويا وايد چون بر اوكي بو سترانكي بو يعني جبومه وقت خميني ديسا موسى وقت جونتا ديسا يعني ام تجمن ببرسي او رحي نشتماني رفلكسا ولاد باريزية بچكي بخيرا فدراسيونو بربانجي و بلاتفورم كوملا كو ام لويدر گيشتن هر ما كرد هر چار آلي كردستان هر دوش نزيك و ناسكر و لهردو بود كاربو بوداري بكن يعني او كردستاني بونا ما بچكي رح يعني بو تشتكي بجيان يعني إنسان بشتكي ما هردو ناسكر نه اوكي خونكي بو بتنم بله كيك رشوت للسيرفي برسي تشدبجي مثلا رولا كوفارا بربانجي رولك چاوالیست هناندنا فدراسیون و نزیکرنا کردین هر چار علیه کردستانی ده چید بیجی؟ تجمع پرسی بله بله از باور دکم بربانگ گاوین گلکی چه آویتن گلکی پوزیتیو آویتن او ابو هلبت سببک بری هر چتیش عالیه پیشوچون از زمان ما باجی دوی بس بکن که دست بکی دا او ساته بیرام که ده هجمارا یکی دا به دو یعنی سه الفابین لاتینی جدا جدا کرمانجی هاته نویساندنه و از گلکی عاجز دوی جوات شتا میلک هبو که دوی کردی نزیکی الفابیا ترکی بجبر که پرانیا کردان لترکیه نه و جبو یاجی اف ایا میا بکمک دوی ببه ایا ترکی و به نقطه و نظام چه تشمیشته و ایران انا اف جبو من تشتکی گلک حساس بو من ندکاری بو از بدم فهم کرنه که یا دو ملت اگر جیناری هف بنجی الفابیان دکارن جدا ببن بری هر چشتی دنگین فلان و فلان یه ترکی نه وقت یا کردی درشتره نظامچیه و فلانه بوانه و پاش وقت عادت وقت ترادیسیون
ev alfabe me û ha dest bikiriye ji salên sî virda. Yani divê mirovê kêmanî hurmetekî jê re nîşan bide. Rêzveriyek wî hebe li hember vê prosesê. Em ê çima niha rabin çiye em Kurdê Tirkiye ne divê em li gor alfabe Tirkî Kurdî binivîsin milletê me planî li we. Yani tiştê acayip lê hezar yek şikir ku paşê ew bû yek cure alfabe bi ser kevt û wekû alfabe hawarê ew gelek tiştekî mezin bû bi baweriya min. بس كيك چند اجمار اوسا هات نفسانده ترسك مجي سر زمان بله ew nizam du ya sê hejmar tiştek wisa bû yan çar hejmar bû baş nayê bîran bi rastî. بله سپیکه ده نویسین سورانی به تیپین لاتینی بربانگه دوشاند و دور پشتی دمکه سورانی به تیپین آرامی هاتن ویساندن او چما وره بو؟ Tu ji min dipirsî. اره از جو هر سیاجی ده پرسم Roza xanım berî her tiştî gotina tîpên aramî skandal e. Eva ji aliyê Kurdên ez bêjim şovenîst yên dijî araba hatiye derxistinê. Heyran alfabe aramî û erebî qet newakeve. Du alfabeyên cuda ne. Wek tu bêjî Çînî û Rûsî. Qet eleqan bi hev ditune. Çima dibêjin alfabe aramî ji ber ku mesela em bêjin ewkek şovenîzmek he li hember erebî naxwazin bêjin alfabe aramî. Çima Fars به عاجز دبن كيكرا شو دما مرد بيش تيبين عربي يعني دي مگو قال كرد به عاجز دبن دما قلتنا تيبين عربي تيب كراني çima ez ê aciz bin Qur'an jî Arabî standin be alfabe Arabî Fars alfabe Arabî bikartîn dibêjin alfabe Arabî Afxan wisa û em bêjin Tacikî wisa Azerbaycaniya berê alfabe Arabî bikartanî hezar yek millete bikartanî kesî nedigot eva alfabe aramî nizam Azerbaycanî كيك شو تخازن تشتكي تبرسم belê فرق الفابا عربي وارامي چیه؟ kekê te eger bala xwe bidî înternetê de dikarî derxên xweşik jî bibînî hindek tîpên wan dişibe em bêjin alfabe îbranî hindek tîpên wan dişibe alfabe pehlevî nizam çi yani du guhartoyên ji hev gelekî cuda belkî müşterekiya herî mezin ew ku ji aliyê rastê de ber bi çepê tê nivîsandinê eva jî nabe ku nabe ku bênavkirinê ku alfabe em bêjin aramî belê ji bo ya eva şaşiyeke û em bixwazin nexwazin em cînarê erebanin û mecwa gelek tişt girtiye em nikarin înkar bikin bêjin eva ne îşê ereba eva em dibêjin Allah peyveke erebiye em ê rabin bêjin em vêya bigorîn bikin tiştekî din nabe yani بس بله aqlê ha me pêş te nabe her hal eva beş bo zelarkirina gotina آرامی aramî بله بس پرسامن او بو که بربانگه ده دسپیکه ده نویسین سورانی به تیپین لاتینی دو باشند افجیش بو نزیکرنا زاراوا و شوپاندنا وجه زاراوان ده امکانک خوش بو لپشتی دمکه سورانی به تیپه امبرجن عربی دی آرامی دور به تیپه سورانی از بیجم هات نویساندن چما لاتینی دوم نکر چه بو yani sebep çi bû ku hat guhertin tiştekûn hatê bîra min tiştekûn hatê bîra min bêjin destpêka salên heşteyî ji bo me Kurda jî pêşteçûna teknolojiyê bi taybetî ev teknîka İT'yê yan jî IT bû sebebê ku em bêjin vê bikar bînin lê hingê îmkana nivîsandina tîpên erebî bi kompûtera ne mümkün bû gelek wext wergirt heta ku her merak bele alfabe jê re hate rastkirinê dirûstkirinê û programên em bikarbin bêjin ku
دودکاری به تیپن عربی بنویسین در کفن فلانه بوانه yani niha peşta çuye tiştên hatê bîra min sebeb ev bû eger me soranî nenivîsan da kemasiyek bû vêja gotum baş e em heta demekî bi latînî binivîsîn û paşê imkan ku çêbû em bikaribin bi alfabeya erebî binivîsin alfabeya erebî eva alfabeya modifiye ye bo zimanê Kurdî me hindek pena ku di erebî de tune sebeb ev tê bîra min wakî din sebebeke taybetî filan bêvan tune bû فکر شو problemi me yani kurmancı bi latînî desan problemi me jî pir bûn tê bîra min hesinkerekî li bawerim li taxeke başûrê Stockholmê hebû em diçûn bawî hesenkerî ji bo ku 4-5 herfê tîpên Kurdî ku bi kumikin wana ji me re bi taybetî çêke bi desta yani wê çavê yani teknîk hewxa ew bû metin jî tekst jî me bi meqesê dibirê û bi şîrêzê bi rûpelava selqand sernivîsa Roza belkî tu ji me pir xortirî ez gihiştim dawiya berbangê sernivîsa zanî Roza sernivîsa zanî me çawa dinivîsand min çû dikanekî hebû me herfa yekû dikirî herf yekû dikirî wan herfa me dianî bi kaxiziva yekû ha bi kaxiziva dizelqand yani di koland emsa kekir şu tê bîra te navê wan çi bû navekî wan hebû nizanim çi letir bû erê di tu salî de teknîk çi qas pêş ketiye yani me wisa bi desta çê dikir bi qelemê bi desta wisa û hesinkerekî Swêdî alîkariya me dikir ji bo kumika hingê wextekê em bêjin tîpnivîs daktîlo bi dest nediketin daktiloya em bêjin Swêdî tê de herfa çe û şe tune em bêjin kum bi hêsanî dikarî bikarbînî te diviya bû tu daktiloyeke ku tu dikarî pê tirkî binivîsînî bînî vêca şe û çe tê de hebûn mesela evanê bi kumuk û eva te dikarî bi hillet û çêbikî ev bikî vêca paşê ev derket IBM derket bi saya wan biçekî rihetir bû êdî mîzanpa jî rihetir çêdibû me baş fêm nekir destpêkê de tîpa ê û çe erê hebû di Tirkiyeyê bes ê û î we çawa dikir di destpêkê de tu pêşî kumikê lê dixî û paşê em bêjin yan jî îyê lê dixî yan jî ûyê lê dixî ew dibe ûya bi kumik ew ne zêde derd bû bi derketina IBM ew bû îşê me gelekî rihetir bû ji ber ku te dikarî bû ji aliyê mîzanpa jê de pê bilîzî nizam çîbikî çînekî rihetir dibû welhasil ez ji her siyacî bipirsim ji bo ku hûn kovarekê derxînin û ez behsa destpêkê dikim heştê û du kovara yekem û duyem û sêyem de ê destpêkê de ji bo ku hûn kovarekê derxînin bi vê zehmetiya teknîkê û bi daktîlo an bê daktîlo û bi lehîmkirina herfa çi qas wext digirt ji we re wêçe yani ez heta hejmara hevda ez bawerim ber pirsyarê berbangê bû em bi şev û birod dixebitîn 5-6 kes bihîstî belê em 5-6 kes bûn em bi şev û birod dixebitîn ji ber ku her tiştî zaman digirt tu bi meqesê dibirî û rêz datînî wisa û sernivîsa jî herf bi herf datînî îja
rastgirina metin jî eger tiştekî te çewt insan dibe tê bîra min ew teşqelekî bi serê xwe bûye. بله ئێمە گەڵاکم پالا دەردەخست ساڵێن هەفتەیەدا bi du zimana bû Tirkî û Kurdî problem di Tirkî de tune bû lê di Kurdî de gelek cara derdket lê ji aliyê mîzanpajê de tu mecbûr bû jê bikî bi zeleqînî û sernivîsarên wê wakeke Eşref got diviya bû ew nizam çil letir bû naviyan te ji wan yek bi yek hilda û bida لات berhev رست نویساندن هنکه از گوته؟ باورم لات رست Latreset لات رست başna نویساندن başna کومنت ده شیرویانده از باورم که ماموسته نوجه نویساندی لات رست O نویساندی گلو mamosten baş zanavît işte. lê bi rêya ekê bi rêya IBMê ew seriyê wan hebûn seriyên bi evkên bêjin tîpên cuda cuda mezin piçûk û stûr û zirav û nizam çi tişmiştî wisa hebûn li serî dikirin ewna te bi kartanê welhasîl ew gelekî gelek rehettir bû lê Eşref got yedin diviya bû te bi zeliqanda jê bikira û şaşî bû diya diviya bû te ji nûva binivîsanda bi zeliqanda cana xwar dibû nizam çi dibû çi nedibû من Nivîsa roza wextê me nivîsa dişand bakek reşo ji bo ku rast bike me digo îşallah تشکی شخصیه که نبیده sor neke hemî te. بله حوالا ما سبات کرد و من جاره وقتی هم بحثا دما بری فدراسیون و بربانگه دکن و بحث تکر تقول تمام دنویساند تقول ما حرفك شاش دنویساند همو مقاله تک دچو و جنف ده همو جنف ده دنویساند ایجاد تقول بفکر که چند ساعت چقدر وقت دگرت ایجاد لگور تکنیک آن هاوی چاقه براستی کدک گران و هجایه دکارم بیجم از دخوازم جوا هر سیا بپرسم دیکی جوا دست ببکه بنرن بربانگی برای خواه دا کردا هر چقدر دمکه پیوکه که از بیلاگا بسویدی بیجن بسویدی درکت جی لبربانگ باورم تجار نبو روی کرداش بو سویدیا پیوستیک وسا نه دیتن آن امکان تنبو هون چی بیجن وقتی ez berpirsyarê berbankê bû min zêde bi Swêdî nizan bû nayê bîra min min nikaribû bi Swêdî tiştekî binivîsim. بله یعنی هر فوکس و کنسانتره هر فوکس و گش کردی بو یعنی هر چقدر سویدی بوجی بله tiştek hebû hingê statens invandrarverk hebû wan hindek materyal werdigerandin Kurdî Kurdiya Kurmancî jî û Kurdiya Soranî jî hindek ji van tiştan wek broşûr derketin hindek tenê Kurdî hindek Kurdî Swêdî bi hev re derketin û hindek cara jî tekstên ku hatibûn wergerandin evkê da di berbangê da derketin lê nayê bîra min ji ber çi me Swêdî ew nekir ez bardikim ji ber ku hewceyî tune bû ya jî kadro tune bûn ku bikarbin Swêdiyeke rast û dirist binivîsî yani Kurdiya ve Swêdiya ve çêtir bû helbet Kurdî zimanê me de problem tune bû lê min ji bîr ke tiştekî bibêjim ji ber ku yek ji wan hevalê me ya ku ketkare di berbangê da rehmetî kek Mihemed Bekir ewî û kekê Henifî gelekî hewl dan ku wexta ku kompîter nû derketibû ji bo ku bikaribin pirsa şeyê û çeyê çareser bikin bawer bike 3-4-5 program kirîn vî alî Mihemed Bekirê Feqîr serê xwe gêş kir bi vê problemê dawî tiştek çêkirin lê gelekî nepraktîk bû başê Feqîr û ji xwe wefat kir emrê bes nekiribe بله دما بربانگ دردکت لسویده به نوراکن جدا کوارن دنجی دردکتن دما مروف بربانگ دنره
لگل نوچین فدراسیون آن کردن سویده مروف راستی نویسین ادبی شروعین سیاسی نویسین فولکلوریک دی چما افتبله هی چما ابخص نظروکاوی تبله هو از نرنامه دولمند بو جکوتی هد اگر تشمن بپرسی دستپیکی دا جبر كل سر يعني كردين سويدي بو ل راست نویسین دستپیکی دا نفساندنا به کردی د مرکزی دا بو نه که تو چه بنفسینی به کردی بنفسینه تو چه بنفسینی بنفسینه هلبست جیروک مقاله سیاسی تشتی مهم زمان بو مهم به کردی بله گره به کردی جبر که مرال نویسکار دناره و المقالات دناره و المجار دناره پر تبله هفه لگرینگ او بو که به کردی به بله بله کک فارس دنگیتا چو ام نرینات تجی روزا دستپیکی دا وهابو ببره ببره دستپیکی دا وهابو yani de çen kovarın despekede de çen salın despekede çen salın despekede وهابو لدورا نوچه سوئدی کومنا problemi واقع epey ciddi girtin derbaze جبر کو پشتی کومه پرتوکا که فارس خواندو لینری و چاغه پر برچاو بو که ناوروک پر تبله هفن نجار پر تبله هفن لی مخواست از وی پرسی بکم که هون دستپیکی ده ناو ده بون گلو چما وابو و زلال کر از خوازم جی که فارس بپرسم که فارس درجیا سالین بربانگه ده جن ده کارو بارین بربانگه ده چه قسی اکتیو بون از دزانم که خاتون سباحت کردومان و خوشکاوی نباهات دستپیکا در کتنا بربانگه ده جوالی تکنیکی آلی کاری دکرن و سباحت کردومان اندام رداکسیونا یکمیا بربانگه بو وکی دن جن چخص اکتیو دی بربانگه ده بشتار دبون تدکرینه که بحث بکی دنگتوه بله دنگت خوشتی مالا وابه چه بو یعنی دستپیکی دا وقتی بو سباحت و نباحت دا کار تکنیکی دانه دزمارا 50 دا دستپیکی رداکسیون آبیاتی نستانده دوی دا سباحت بیه اندام اوکیجی رداکسیونشی پشتوی نایله نوسکیوی هشته و دما یلمازونه وفات که هشته و 4 ده باره بله پشتویش خو نوتو داده احتیاج نه آواده به نویش خو وک سروکا احتیاج نه و کنترجان و اندام اتوباتی و اندام کمتا کارگر بله و شربین تیدا نفسی پرهنه یعنی جن هره تیدا وقت نواده بال بنیرن نوی جناب پر تیدا نه یعنی به اجبار داوی دو رسمه 120 کسان از بیده گلی جن تیدا نه yani belki 20-25 jin teda ne narve tabi o sale davi yaptın ne sale despeke kemen sale despeke kemen ne devirda amin işte yani bala bikşam bone çıtar berbange mele kolin çekir yani fokus alıp tane berbange bu ne federasyon bu o berbange da nave nazna fırın sadi not millet davi koy saktan insan diye او بالا مکشا بونیم لیکولین چکر داوی از حق در نکردم فدراسیون کرورته داوی ویجی اوکنک هیچ بیش صدی ده 20 ناوی ناز اوک من ناوی آنزان کی نفسان نه هیچ در نکردی ورته نواراقا بربانگ در ناوی هم رش نفسان دی اوی پیدا کریش ناوی پرانتیز نفسان دی اوی نیوستانه ایجا ویاجی نورمال یعنی مرد کردی بنفسینه و ناوی خوبشیره سبب گلک پرن به آمن رداکسیون و دمه چکی نباش کریه و رداکسیون هر واجیلوه ده یعنی وقت به پرنسیب او که آرمانج بربانگه دوی داخله که اواد رسیده به هر نوشکار کاره ناوی خوی راستی آن دربین بکار بینه
یکنا پرنسیب شو و وقت رداخشوری آواز به همون ناو سخته ده ناو نراست اش ناو بی علی رضا نالاله شف رداخشور اوه سباحه سیران زب چیه روزا سیران زب چیکساه یعنی یک بوتان اوکیه روحات باور دم هبو ناو نراست او رازدم رضا اینجا مر جواب پرسید بعض گوات کردی بنسینه و در ولاد بنسینه ناو سخته بر کار بینه yani ve Kürdiş bara çıkı ne normal ne yani marş devlete çima bıtırsa ya ve gari mantalite devlet çima o sabiye sabiye mara ki sebep para var karşış de xarabın iste o sabbe boni bir mesaften sabiye nem karkere memur devleti bu ne siyasi bu ne illegal ne navi sahte şub karaniye şudan deyirez bir kartiye ben kar hamiya bخوینه le despek ve bu navam karani ve meclis Mer kıymet eda da Kürdi belki. Yani ben bu Kürdi be götüne çıkıyor. Yani bu kadar aklı da fatır netkir. Nizam. Abi eşref fırsı mesela. Şuma Ali Rıza alam karani. اشترى بيجم بو از باورم ناویت چی بو فارس و جاوی Navi Faris bu. ناویت Bu edelim bunu armacı lazım. Sen derman da ne dedin sen? Navi çıkıydı ne bu? انا از خود وکی دن پرسم یعنی ناویت راستی بری ده فارسه Faris ne al? Ev navi medeniye şu. آها باشه تشتی که متخصص از بیجم پرانیا کردستان ترکیه یعنی بربانگ دین عالی کی وقتی جون اری بربانگ دین عالی کی وقتی پشتی جون تای ناوی خوی راستی بکار ندانین yani ویا حتی درکی معرف هم دکه تجمل بپرسی هنگ جبو کو وقتی کنان اورن داد هری ترکیه وری اگر هری وری بله اوی چی بینن سر ت جبو کت کوملکی کردی دا بله کومله و کووار و رجنامه yani جوه yani ev tişteki gelen peri bu tişteki jibo taybeti bir berbange ve gireday nim bu praniya Kurde Kurdistan'a Türkiye naveki din kardani pişti cuntayı. Bale. Ya ve illegal bir hepsine illegal ve kovare vane bu wonder ya ve berban çünkü ne illegal zani. Kurde diaspora bavra kurmancı sorani neyse zmane xavutke. Yani ya gözmeye gavi o kime zeyde ternet belki. Mentalite tamam belki sav ya işte işte ne belki. İşte çen sala indi az vakit de fikrim min navi xo qat navi. İşte herkes ککرشو زیلانج خوازه بیم جرد بله ککرشو از بری سببک صدمک کو گلکی گرینگه یک هوالن خانم پر کم د سالن هفته ده هاتن سویده پر کم یعنی یک دو یاد بیانا به وقت مالبات بیشن کرده مهبون لبیداری کارکر بون کردن آنادولی بون لی کردن سیاسی وقت مالبات پیشتی سالن هفته پنج هفته شش یک دو مالبات هاتن سویده و جا تشتی هری انترسان او بکو گلکی مخابن سیاست ما کردان کی جان سیاست ببرا ببن زمان و یه دانستاندنه یه رسمی یه هر چیزی ترکی بو جرا پیشین که هاتنا سویده دیتین که حالا کرد جوینا چیه دکن به کردی خبر دادن اوانا هین نبونه که کردی خبر بدن جوینا کدا نزان چاوا دست بکن نزان چاوا بخدین نجی نجا هنه که دگو از کارم خود شتر به ترکی ifade بکنم نظام چی بکنم چی نکنم حتی تیجرامت تشکیلات درکتن دو کمره اندا افچیه یا ملولات ترکی خبر دا نظام چه جبو چه ام کنگره خونه کار به زمان ترکی چی بکن تشمیشتی وسا سیر عجب گوتم باشه دیجی خود رونشت کردی بو زمان رسمی یک کردال سویده دانستاندنه دا دیجوینان دا نظام صحبتان دا فلان بیدن یک یادو دو پرانیا کردن که هاتبون جی کرده ترکیه بون کرده باکور بون و جا اوان ده پاشخانه وادا خواندنا کردی چونه بون
hatta gelek jwan qat alfabe ka Kurdî jî wê çavan nedîtibûn. Neca tu çawa dikarî jwan insanan bixwazî ku Kurdî binivîsînin. Divê miroviya bide berçavê xwe. Ji bo nivîsandina Kurdî yani tu çiqasî Kurdî bizanin bîje helbet jê re ekek rêyek, metodek, nizamçiyek lazim e. Paşê hêdî fêrbûn û paşê Kurdê me em bêjin Kurdî axev hevalên jin hatin Kurdiya wan gelekî baş bû di wextekî gelekî Kurd da em bêjin fêrî nivîsandin xwendina Kurdî bû. Êdî hemî kesî fêm kir ku heyran eger ez Kurdî nenivîsîm ciyê min divê civatê de nîne. Rastî û paşê derkete meydanê yani hêdî. Kovara berbangê di nav Kurdê Swêdê de em bêjin ji rêzê çilo belav dibû wê demê destpêkê yani biriya federasyonê bû ya jî meyla xelkê gelekî li ser kovarê hebû ku bikirin an bixwînin an çawa bi dest dixistin? Destpêkê çawa bû? Destpêk eşref e. tiştê ku tê bîra min me hejmara farz xêra xwe te rast bike eger çew tê bîra min. Ku abûnebûn ez bawerim 100% kes tiştekî wisa qasî bîra min demaye. Medekî ji dervayê welat pir însan Ez were zanim belê he. me ji wan re dişand îja me wextê heqê posayê xwest ji sedî notê ew ê abonê me wenda bûn. Li Swêd jî ewekî hebû qasî tê bîra min hûn ji dewletê pere digirin, alîkarî digirin ji me re wezîfa we ji me re bişînin yani. Qasî me ji komela re dişand. Belê. Komelê endam re li gorî endamê wan û wan bela dike. Wisa tê bîra min. Kekre şu wextê te de çawa bû. Xwedê tiştê tê bîra min ev bû yani mesela ne ku em ê bifroşin jê parekî bi dest bixin na lê deste dişandin komeleyan rast e li komeleyan da tênan cihekî kesî ku hat komelê diçû libek bixwe da dibe Can Abdullah li Hindidan dibirin û wisa tê bîra min jî yani gelek diçû bo dervayê welat li Almanyayê, Fransayê, Tirkiye nizam ku filan diban ev tiştê hebû. Lê mesela firotinê qet nayê bîra min ku hindeka çend li bidava bin cenga xwe di mîtînga da di nizamçî de gotibe ke ku her libekê bikire tiştek wisa min nedîtiye rast. Ja bi vê münasebetê tiştekî bibêjim piçekî ew ke pêkenîne jî biraderek ji grupeke siyasî bin cengê de çend ew hene çend kovar tişmiştî wisa hene di demonstrasyonekê de mîtîngekê de dê bar rehmetî Mahmud Baxsî dibe avê dibe kovara me nû derkete yekî nakirî dibe çima dibe bixwîne dibe heyran ez ne xwendew im ez nivîskarim. Poşman paşa. Belê. Baş kekre şo ez we hersiya jî bipirsim kovara berbangê wê çaxêro li xwe lîst û mesela warê Kurdî de û zaravayên Kurdî de û li nav Kurdê Swêdê hûn niha rewşa federasyonê îro çawa dibînin hûn kêmasiya kovareke wek berbangê ne li ser kaxezê be jî û bi zemkirina herfa ve jî hûn dijîtal jî hebe hûn hîs nakin kêmasiyekê wek Kurdê Swêdê. Eger tu jî min bipirsî ez ji te dest pê bikim. Eger tu jî min bipirsî ez xwedî gilî gazinên gelekî mezinim. Ez nizanim li Swêdê federasyon heye ya tune miriye hatiye veşartin çi pê hatiye. Li Kurdistanê hev qas tişt qewimîn. Yani her roj Türk em bêjin birêya ev dronên xwe li Qamişliyê zanim
لحسك نظام لكو فلان بيبان يانجي لكردستان باشور دابجن إنسانا دكوجن gelek cara yek du sê kes ji wan sivîlin yan jî bi kêmanî yek yan du zarokin têne kuştinê kesek devê xwe nake tiştekî nabêje kesek belavokek tiştekî dernaxîne federasyon jî razaya ker bûye û va tiştan nabîze yan jî biborun kor bûye nabîne heyran di wextê xwe de gava ku însanekî me dihate kuştin tê bîra min em bêjin hevalekî ji Hizbê Demokrat ji Komîte Merkezî di salên heftê çar û heftê pênc û çi hat şehîdkirinê em Kurdên Swêdê hemî bûn yek ji vir ji Upsalê heta stokin me meşiyan û cara pêşî bû li Swêdê tiştek wisa hebû yani çima federasyon dengê xwe dernaxîne çima miriye çima razayî çima ji gora xwe ranabe ava şerm e eyb e wisa bêdeng hûn dikarin bibêjin mesela divan sê çar pênc salan da federasyonê demonstrasyonek mîtîngek çêkiribe xwe pê nîşandanek çêkiribe qet nayê bîra min hadi em bêjin Newroz korona nizam çi ye filan e bêvan e lê Newrozeke rastî durust jî nehatiye çêkirinê yani ji bo wê ez gelekî xemgînim bi rastî me di wextê xwe de hev qas êş û azar nekişand ji bo ku em têkevin vî halê بله بله که کشرفتی چی دویجی سر وی روشی پرسا من که yani peyvîstiya kovarek neser kaxiza bijî dijîtal û rewşa federasyona çawa dibîne ji ber ku çil sal berê çawa bû û damezrandina wê û hestên Kurdî û zimanê Kurdî û kovar û aniha çawa ye hûn çawa dibînin wek Kurdên Swêdê Ez memnûn bûm ku li kek reşo min godarî kir ji ber ku min dixwast min wisa texmîn dikir ku deng ji federasyonê tune ye zêde min digot kêmasiya min e ez zêde eleqedar nabim taqîb nakim ji bo wî haya min jê tune haya min jê nabe wa wisa xwanê tenê kêmasiya min nîne wisa xwanê ji federasyonê jî dengekî tune ye ez baş nizanim wisa ne wisa ye lê tirsa min ev e ku zanî evekî ji berê da tradisyonekî di nava me Kurda da û mümkün e em di wê meselê da bi çepê dunyayê hemiya va müşterekin di wê meselê da ev Kurdê diasporayê wekî birokî Kurdê welat Kurdê Kurdistanê tên dîtinê be wextê me dest bi ewa avakirina federasyonê û berbangê kir jî hê ev nêrîn hebû komele gere berdevkê merkezê bin yani bi serê xwe kes nikare bifikire ewin yani ew aletekî ne îca ev mesela diasporayê yani ji berê va wisa ye gere xizmeta Partiyê Kurdistanê ew merkezî çawa qerar didin gere tu li vê derê xizmeta wan bikî kêm û zêde herê tu ji bo Kurdistanê dixebitî tu welat parêzî lê tu ew xeta ku ew datînin tu di wê xetê de li gora wan ew bikî îja tu ji min bipirsî programa te jî navê wê diasporayê van mesela peyvîne münaqeşe kiriye ji tera nû nîne lê tu ji min bipirsî ew merkez ê ku ji xwe re dibên merkezin ew gere li gora Kurdê diasporayê hereket bikin ber ku ê ku welatê ku ew lê dijîn ê ku wî welatê ji nêzik ve dinasin ewin deh parlamenterê Kurd hene li vê de
لمدة این از باورم اره ایکو زانن پارلمنتو سیاست سوئدی چوا او دکه چوا ایدکاری وانا اقناع بکی یا جی کانالیزه مسئله کی بکی اون سدی سد ده روزنامه وانه کرداجی نه دنوا مدیا سوئدیا دا ایکو زانبن تو خود چوا ایدکاری بگینی مدیا سوئدیا اون زانی ایره مرکز وره جمن بپرسه بیجه کات چه بیجی یعنی خو تاثیر بکن مدیا سوئدیا لکو جمره بیجه گرت وها بکی یعنی ترسم یک پروبلم فدراسیون جی اف به از باش نزانم یعنی اوکی منی او جنزیک و معلوماتی که من تنه تتقول قيد تدوري بله از دورم مجبوریه بله كيك فارس تو السرفي مجاري چه دبيجي یا نورمال ما چه بیجه زانی پشت 2000 فرمات او که هاد گوارد زانی تکنیک پر پیش کرد مدیا جواکی جی پر پیش کرد یعنی بنیره از اون لسه نوتو نیا دا بربان ادی مالپر وکر بشه گو اوکی یعنی فدراسیون مالپر وکر بشه گو بربانک 2004 داوی یاد یا 2007 یک درکتیه 11-12 یک درکتیه پشتی داوی یاد یعنی نورمال روزنامه یعنی نه تنی فدراسیون روزنامه اوه که تجاری کرداتن اوه ریخستن تیگ چه روزنامه وانجی تیگ چیزانی یعنی نورمال گره فرمات ها بگوریه تمام بربانک سکنی و دیجیتال کار دوم بکن که پیش یک دیجیتال و سهره نه و اشتر زانه 830 بار دست بکره درکتیه و کاغذ با حتی نوازی دوم که جانا دیجیتال جیه سرکال جانا هیئت نمیزالته هر که دیجیتال تو کرده و گلمپری پروبلم اومه نه فدراسیون تنیوی تخواهد بیشن یعنی آرمان و درخل سکنی تیگ تو کوار کسایه ارسا بردوابی 100 ساله یا 5 ساله دوم که کرده نزان هیئت تو نزان بربان هری پر درکتیه چند ساله 22 سال درکتیه 136 اجمار درکتیه جانا سکنیه جانا درکتیه جانا پرهویه جانا تنویه وقتی دست خیابونه تنه شون روزنامه مانه تنه زانی یعنی نگوتی برای کردی هوندا نوه بنگه فعو که فدراسیونه یعنی پارستان زمان کردی کترا کردی پیه بونوی بربان درسه بونوی آرمان جا کار بینی اصلی خدا یعنی بربانگه کی فیرو ببیجن یعنی بیار که بره میکی چه بیه آو بیار که پشت میکی بیاره بکردی بخوینی کسان نو از این اوسه فارس خیره خو بباره گوتنا تدبرم پیزانی گلو بره جبو کووارا دولت آلیکاری داده یعنی جبو درخستنا کوواره که او آلیکاری هی یا نه؟ وان سال داوی باری او که تیک یعنی پروژکت مزونه به او که به آبوریت به او که فاکتاستیک بیانه 5000 سان 5000 وانانه 5000 آبونیت نه او که تیم بلکه پروژکت آلیکاری میکله آلیکاری نمایه شو فدراسیون آلیکاری برمایه نستن فدراسیون آلیکاری دستن به شکلی به او که بربانگید چو یعنی مصرف بربانگید بیاوی استعداد بود 2019 دست 1999 هم دست بکر یعنی 1112 حتی 130 یعنی نیز 20,000 مدرس از آن اوکیوی و دمیج یعنی آبونش نورمال ایدی دیجیتالیزه ببوزانی اوه که ناوی وان جمعه اومد دیره جوانت شانش خوب اوکیوی خود بربان نورمال اجمار کی سرمارغ بیشن 20-25,000 ما قیمت باید دا چاپید دا یعنی قاسی جه پوست تده یعنی گرام و جان 2 اجماع باقا درکه یعنی نیز کیلو فلانه و زانی اقا پراجی 40,000 اقا بربانگه چویجا چکی مصطفی نداد فارس بره یعنی دولت ناوی وان مش بیرا که یعنی درکی کلتری هبو ستاد دو تشکیل کووارا دکره کلتر رودت آلیکاریا کووارات که فرق ناکه کووارا کلتر رودت دا
اري او هي يانا او والله من از هم در نه آرمانج دیده tabi hatta چند bu yani medar Başa, yani sale 600 falan da armancı bedemi. بله بله Başa eğer imkan bele. Yani işte katibecim yani sosyal medya perpeş ketiye şu edi sosyal vakti kovar ki derki yok derki yani evci normal federasyonu nuad dere belavak beyan evan malparavan سكنيا ويعني أبي بريجي في وقت كنا وقت بيجي بناو كداية تعميل إذا تقولنا وان اللي وصلت يا وش بيدش كده وتشتك بلاتكن يعني فيس أخذها بلاتكن فيس أخذها كقروم كي دزجك يعني تشكي بلابك يعني صدق بجان بك كشخص بلابك 5000 بجان بك demek فرقه وصار شيء دي ديزاني دياوي ديالنا يعني يك كل كلام بيجي راي بيشتي أبغى كي ديزاب Başa eğer ku imkanı ekonomik desteği hebuna 40 سال şunde li gor demaberê wenê li Swêdê rojnaman biltenek an kovarek çawa derxistana ya ji wenê bixwastana derxistana ji bo civaka Kurd ser navê civaka Kurd min her sêjî xwedî tecrübe belê wê çaxê bûan imkana we bi keda xwe we hemûya ana hûn sê kes li ser navê sedan kesa li birin we bi keda xwe kovarek bi rastî hêja ji bo zimanê Kurdî ji bo çanda Kurdî we şandiye ana vê demê wê tişkî çawa gelo derketana heger ku imkan hebûna imkan eğer perê min hebûna imkanê ekonomîk ez dibêjim heger ku we behsa ku te pirsî jî kek pariste bo rewşana her çawayî loma ez dipirsim بله اگر چند میلیون من هبونا چند میلیون دلار من هبونا من روزنامه که تنه بکردی درخستا لی بوی روزنامه راجی من یکا به انگلیزی یکا به فرانسوزی یکا به آلمان به هفرا و یک ناوکی درخستش برکو که من د عالیه مدیا دا که مانیا ما کردا پر مزنه یعنی ام د عالیه رایا گشتی دا پر قلسن د مثلا مدیا دا یعنی هذه قالك روزنامه واني ما هنا للسويد سديسات الولايات تجي هنا لي او بيرناكا بو كنت سيستماتيك او تشتكو انا كيك رشو باست كت تشتكو لروجافا دبا هر روج دو بو از باور مخوند سه ماه داویدا 10500 3500 ایریش درونا هاتنه کرن لروجافا yani Türkiye yani de servana drez de medya Avrupa'da ne diye eko az takip ettim yani ya hesap ki yani havkas avame havka maznek yani برنامه yani imkana من همونا mesela Kurdi و kovareka Kurdi uzmanı Kurdi mesela ki بسری خو لی مثلا کد جالی مدیا و رایا گشتی و ام پر قلسن اوجی مثلا کی دنه بله ککرشو تو چی دبیجی دواره مدیا و دمانوده آنها لگور بری دمانوده او گرماهیا سالن هفته هشته از نابینم پرانیا ما پوسیده بونه یعنی کتنا حالت کی روحی و پاسیف بونه خیال شکستی بونه او خیال ما بسر نکتیه ام دبینن روش اولات ما روش ملت ما هر کل چه خرابتر دبه و کوادن جیم باسکر هر روز چندین انسان تینه کشتنه بیکوش جیه کی دنگک درکبه نها اره برا
ئەو قووەت و ئیمکان دەستێ باشووردا نینە یانێ ئالیکاری بکە ئەم بێژن دەم و دەستگەهێکی داینە ji بۆ ئەو دەم و دەستگە خیتابی وڵاتێن دەروا بکە خیتابی دنیای بکە و دەنگ باسە بدە بەلافکردنێ بویێرین کو دخەون بدە بەلافکردنێکردن وەڵاهێ دکارە نەیەک دکارە دا ئەم بێژن مەدیا بکە ئۆرگانیزا بکە دەربخینە چما ناکەم تشتی ji ber ku tirseke ku yani ji bin kontrola wan derkeve gavak ji bin kontrolê derkeve speyî dusma dest pê bike rexne li wan bigirin ev Kurdê me çi qasî ji rexneya ditirsin bo xudê heta rexne tune naçî rexne pêşta çûne rexne ne mesela dijûntayî û tiştê wisa ne me hê ev fêm nekiriye bi rastî ez viya dibînim yani weku şexs jî ez dibêjim ew germahiya di salên heftê heşteyê da li ba min hebû nehatune nehatû ji min re çi bibêjî ez ê bêjim heyran pûç e vala ye ji ber ku mejiyê me vala bûye mejiyê me tijî nebûye bereva jî diviya mejiyê me tijî bibe ev hestên me diviya bû xurttir bû ya gelek vekre şu yani dîsa jî em çi dibêjin mucizekî ye ku em li ser lingê xwe ne em hewqas travma da derbas bûne ku wekî belê ew rast belê em hêdiyê dîtên dawiya bernama xwe lê ez dixwazim kekreşo ya jî belê belê kek faris ez ê li te jî vegerim gotine dawî tê jî bêjî bêguman li serê mijarê kerem bikî bêj ez dûra xwe bêjim belê na te got ya te perê te bewne çibik normal perê merva jî heve normal mer ser kağıt êdî rozname dernaxe vê dunê da rozname herî mezbê duniyê dî bûne ew dijital ya eme yani heve biyarek ev rojavat qewme normal dinivsînin em taxîm nak êwan hene naya hesabê me nag hewar newsa wan heye her roj ajans bikevnekî her deqe xeberê we li wê alîye ya cevê rûdavê ji xwe wê alî dine ev hene pir hene em taxîm na yani Ewropî pêjî wan çawa dibîne bi çi perspektîfê li wan lêre yani ez bim ku perê min hebe pereyê dî ji xwe pere wekberê pir jî ne lazim e parî mer fedakarî be lêkî perê ve ku heqê wan jî bide ve ku binivîsin lê tiştê orjînal ku mere binivîse dijital binivîsîne ew dijital bi abonetî be yani wisa tişkî maqûl çêkî yani dixwaze wê rojname te bixwîne wextê bixwîne gere bi abone perê xwe bide bixwîne wisa nabe nikarî germahiya çil sal berê çawa bîne ew germahiya şûn nabe şûn ne berê me çil sal berê şûn nikare bibe ma şûn nemes na çil sal berê şûn mer nabe mer serlinga maye serê xwe ew ke serpeyatî ew kî yani frazîk e lê ciwanê me ew kê mem nakin hereketê duê de problema me heye wek rêxiste bêj lê wek rojname qadrê me pirin destê yekem xeber tune ne yani malper jî hene malperên Kurda jî pirin duê de tiştê orjînal mer nabine zanî wek bêjin jêke bibire û bizelqîne bûyavê nabe yani ev vegavet yani orjînal bîst insana bere bike beber her warî da ew kê me carkî be yani her yek مقالeki orijinal binivîsin lêkoliner taxîb ke Kurdî jî tavê ew ka versiyona wê bêje İngilîzî jî hebe baş e wek xeber bêjin ew çikîdine lê bê xwendin bê xwendin lê tune ew imkan jî tune kes xwe nade bev jî tune pere jî parî kême yani ew kêwî pirin tabî sebebî yani sebeb pir ji ber ku êdî medya sosyal bê pere ye Twitter'ê da Face'ê da insan ji xwe tu dinivîsînî belatkî ji xwe zanî ev ne jî imkan da ew jî belatkî ji xwe bêjî ji bixwaz bêjî we malpera ew ka min em belatiya ji xwe gilde ji xwe malpera xwe ji xwe sa çêbiyê dî zanî heta ev sab ew jî zûzê ew peyda nebe dibêjin Faris bibore ez tiştekî dixwazim bêjim bara hema pirkin li başûrê Kurdistanê bawerim çend kanalê televizyona hene ne wisa ye wala sê çar heve em zanin sê çar hebe mezinin yan jî mezin imkan jî destê wan de ne di niha ji min bipirsî
وان سال داویدا قاسی تبیرا من يعني من لتدري ند او ميديا انجليزي نا سويدي دا لتدري من نديتي كو يك روزنامه وانكي يك كانالكي وانا وكي كاني Çavkanı. خبركي دا مسألكي دا بكار بينن زاني ما قد نديت اللي تدري زاني اي تركا هوقاس ميديا رزيلن gerçi بهنك تشتي دفع قريد عينا ديسا يعني جمعي جاركي دجارة سيجارة از د اوي ميديا خودي پر گرانی دا بيجن Financial Times, The Guardian, New York Times یا Dagens Nyheter دوانا دا ادبينم وكي شافكاني تين او كلم ثاني يعني تفكو برا هيجي تدبير مثلا برانينة تاني ما فهمكر رددي من از دوسه گوتنه دی ببیجم کو بله کرم بکن از باور دکم کو گلکی گرینگن بله از دوی باوری دامن ام خودی مجیه کی گلکی کفنن و حتی نها ام کتنه سیاست و در کتنه روشتنه رابونه نظام چه تو سیاست که دا گوهارتنک چه نبیه گوهارتن چیه حسن ده چه حسوت ده چه قلوت بلوت چه اوه ده کیجان تفگرین می سیاسی دا ده کیجان حرکت می سیاسی دا ام بیجن نسل نو جیل نو جه گرتیه فدراسیون اوه 40 ساله ام بیجن هیا چند خورت ما کچن ما ده سرکتی فدراسیون ده هنه کینگا ریدانه که دو جوانته کهون و سرکتیه یکو کتیه جی روژه سسیا در کتیه چویه جبر که اف انسان واکو من سریوان حشک پرانیا سریوان جی دبن او که دا دبن ام بیجن فاناتیزما چپیتیا سقط یا سالن شستی هفته ایدان جمعیه و سمایه ام اکتکن گنجا قبول ناکن مجیه نو فکر نو دنیا نو ویزیون نو قبول ناکن رینادن وان گفت که داوی خواهد کن ات کرد بسکن رو تو زاروک دوی نظام چیفلا حالو که زاروک دو دنیای آواده کن ولاته که پیشتاده بن دکی جان جوات آمده ام بیجن سه جوان هنه که خودان رو لکن یا ام سبایی دوست با بمرن هرن اف مالمیرات فدراسیون تک و دستکی از گلک مراحت کن هنده کس مانا ده سرکتیا فدراسیون دا یانجی فلان بیوان پارتیه دا بنا 8 سالی مرنه چونه تو گارتنک نبویه اوه سوجک می گلکی مزنه کسا گهنا دا جوانین ما دا چن جیندن جا حتی که تو قزنج نکی جمجی وان استفاده نکی والله تو چقاس میدیا درخنی چقاس نظام چه فایده یتونه از دوی باوری دامه که شو چپیتی چوله جملا چپیتی مایه اوساخانه بله جمع هجیب که یا بخورتی دبن تاثیر ستالینیزم دا یا جی مارکسیزم لنینیزم دا نظام چه بله من ادکر بام دمه خودکم بسات شتی و ها بکن جاره که ده سال 70 از چون سوویت اوی چاقه چون حتی روانه جی مثلا سرگم کرنا کردان نظام چه من جسارات نذكر از بحث بك مش بالكم بحث بكره يبقى ابا انتي كومونيست جهود دمغا كسر سر من ابو جاسوس CIA نظام باشبرويا كابنا برستا ونظام شيء فلان من جسارات نذكر از بحث بكم لبيشتي كل دنيا هالوشيه او سيستم كو بسند دان نما خلقي دست بكر قلت ستالين وهكذا نظام شكل چنه كذا میوانین هجا مالوا و حتی نها که هم بمرن از خوازم جوا پرساداوی بکم گلو تشتکی که هون فکرین و یا جوا دخواست هم بیجن و که من نپرسیه هیه کرم بکن بیجن گوت میخوانی داوی برنامه خواه بقدینن
tiştekî ku hûn ser vê mijara me wek hûn zanin kovar û ziman û wêje û çil sal berê û aniha. Tiştekî ku min ji bîra kiribe bipirsim ya jî ku we xwastibû bêjin. Em ji kek faris destpêkê de mixabin deng xerab bû destpêkê de rast destpêkê xerab û duê de pir tişta min bi got belkî napemkirin ji lê de problema ke mikrofona min telwir carek din ez ê bikim Tek farz ji bo fondiye min her tiştî fehm kir. min jî ji bo bendiyê bes temaşevana gazin kirin gotin deng xerab e te navê kesên di redaksiyonê digot te navê kesê ku ava kirin got te navê kesê ku belkî başta femkirin erê ê ku tê di ket danê te bi dihan navgotin û ya din jî em li vir anonsa pirtûkate jî bikin temaşevanên me bixwazin bikirin an jî bi dest xînin ew jî ji ber ku bi rastî têr û tijeyê ya tijin pirsê Kurd zêde naxwînin kitaba jî naxwînin herê divê erdem zmer dibêjî maqale dirê jî naxwînin evê kin peysê dan evê kin min wana dinêrin û mixabin yanî tiştê saz jî merdinêre siyaset medarê me jî evê kem jî saz zêde qîmetê nabe zimanê xwe yanî welê jî rewşê de newke merçibke nizanim yani ev kitê normal newke yanî normal wan rasma li xwe binêrin hezar û sed resim têde ji xwe kes naxwîne Kurdê Swêdê mala her kesî ve edim gere heve yani bêj Kurdê Swêdê van çıka kiriye yani resim û çi bêj têde yani çi salê federasyon kitap ki ew yani ez yani amine parî kêfa wizêratê lê normal kêfa kitaba ez uzun nayê belki pir kedam çûye o pir lê koliye 2 sal 3 salê bi ser de çûye belki teferruatê de her tişt lê mixabin min bi ew kêxwe çap kir yani imkanê xwe ew kir yani federasyon jî xwe nedaber viya jî rexnên biraz ciwan rabe yani na federasyon yani ew kim got ew ke got me bütçe me ew nekire ve neqetandiye jêran yani ew jî sama yani werhasil yani imkana min hebe perê got pirsate çiye perê min hebe careke ez êdim Tirkiye jî li vir ez ê çapa duyem sêyem bikim yani pêsed hezar sed kir bê tere dê belav bikim bê tere dê belav bikim yani ew armanca min hebe perê te hebe tê keda 40 salî ne deviya zêde çabuk û vê pere belav bikim belê belê gelekî spas keke ji te gotinê tenê dawî hene Na gelek spas te got tiştekî ku min nepirsîve ez bawerim her tiştî pirsî belê gelekî spas bi rastî spas ji bo we her siya û spas keke şeftenekî nerehet jî bû te dîsa jî va saet û nîvek zêdetir tu merayê kek reşo gotinê te yên dawî Na tu sağ bê selamet bî bes min dixwast tu bipirî gelo em Kurd kînga xwe bigorîn pirsa min ji xwe ew bû min got pirsek ku tu dixwazî ku min nepirsîye belê hema min pirsî hesab bike beraw jî bibe mijara bernameyek din em karin li ser bipeyivin ka Kurd çawa karin xwe biguherin rexnê we ser çava rexne ez dixwazim ez jî lê zêde bikim di mesela rexne de em sê 4 Kurdê Swêdê nihalvirin ez heyranê Ewropiya me a diwarê çawa rexnê digirin bi rastî bi salayê ez li Swêdê me ez bi heyranî dema minaqeşê siyasî dikin dema debata dikin ez bi heyranî li wan guhdar dikim li wan dinerim û dilê min dibe yani agir bi dilê min dikeve ku ez dixwazim ez bêjim xwazî em jî karibin diwarê rexnê de ew qas pozîtîv bin wekû Ewropî ez nizanim gelûnerîna me tenê ya Kurdê diaspora gelek ya ji temaşevanê me hêvîdarim ew jî wa difikirin bi rastî mesela rexnê de ez li gel kek reşo me em divê bêhtir pêşkevin di warê rexnê de belê gelek spas
ez ji li ser navê xwe bêjim destê we her siyasa ji bo hûn beşdarî bername me bûn û hemû ketkarê vê kovarê berbangê û bêguman hemû nivîskar û hemû ketkarên zimanê Kurdî ez ji dil û can spasiya wan dikim û çilsaliya berbangê jî pîroz dikim û silav û rêz û spasdarî ji bo hemû kesên ku bi qasî dilopekê bêjî kedawan di warê wêjeya Kurdî û kovarên Kurdî û zimanê Kurdî de hevin spasiyek mezin ji vir heta wir ji bo hemû kesî û weku kek Faris jî got kesên ku kedawan di hem vê kovarê de û di kovarê din de rojnaman de yê ku kedawan bûyî û wefat kirine sersaxî ji bo malbatê wan û cî wan bihişt be herem herdem spasdarin. Spasiya we her siya dikim spas ji bo ku hûn beşdarî bername me bûn mala we ava be. Her wiha gelekî spas ji bo teknîkerê me û gelek spas ji bo temaşevanên me ku zêdeyî saet û nîvekê yê bi me re ne mala we ava her bi me re bin ji Çarpelmedya nexetin dema we hemiya xweş be û dilê we herdem geş be mala we be êvar baş. Baş.